A o ongol whaatu tuanga Katoliko po le katesimo mo alom whanau po le Savavali malam lama. Whaatalo whaatu ili pa ia mawalunga malmamalo Samoa ma le puleanga whaakipik po Samoa pia ipa anga o le au whaafofonga o loo mai moa ina le nei po le kalame. O le vainga lua le nei se whaapoponga ili po kalame o le kapite po le katesimo o loo whaanga solo pea mataita ia se vainga moa mua. A o onga moa so lua vai aso taitasi e le afionga ia pātele Ioani ono mo le lau tele o le au ainga o le atua le e kalesia. Ma ua manatu ai se whaapoponga mo le nei lava por kalame o le kapite mo alom whanau. O se whaatou whala inga na mai le taitai le afionga i le ake pikpo le puleanga wha ake pikpo Samoa pia ia mo sese vito lio tui whata ua whapitoa mo alom whanau. Ia whaalotoina o ongal whaatua tuanga mo le whanawiti al puleanga po le Savavali malam lama o le taulongolongo i tūpua i le whaatua tua o le malam lama i mauwaa i lo whaatua tuanga. O lea le tāua peo le langlongosua mai le ofisa al puleanga i le ngaluenga whaatala lea le kalesia e ala i whaasalango al TV upumana le Divine Word TV4 whapele i tūlau i lunga o le Facebook ma le YouTube. O mta upu a mata ia o ongol whaatuatuanga mo le nei vai tau whaai u taua o ongol le ni tausanga wa a mata ina i mta upu whaamalam na maina o sakala meta. O se whaamanatu i lo tātou tiu te bala uina mai le atua na mai lo tātou papatisonga. O le ioe tō mana tu matulai. O le moni o ni wha o safianga i le mawhai o na tolo poina le poloa inga i a tātou o atu e whaino umamaso. O se po kalame po o onga mo le whanau o lo ta o atuai lo tato wa lofa whaamaoni le atua tasi tolu pa ia ma whaamata ai alom whanau e fifia i le upo le lii. Mai le wanglia mātai om ta upu luas fulvalu whai upu luas fuluiva ma le luas fulu e whapea. O le nei i o to o atu e whaino umalava masoo ma papatiso atu i a te ilatou i le suafo le tama ma le atalii ma le anganga pa ia. I o to wao atu i a te ilatou i a tausi i mea uma na o whai atua i a te o tou. Whauta foi o te i a te o tou i aso malava i o lava i le ngata anga o le larolangi. Nita yao, tu whanau, le spoi ai mo me tātou puleanga, e me so Samoa antoa, e pio le tātou pokalame nita yao, e me se whaunu tātou kapite, e me sarola nita yao, e la whapenao na, e lofa, ma le amana leo le atu e ki tātou tamiti, me se tātou patpati e le lofa le nita yao, e le tua, taimi uma, e alo movinga o le atua i le taimi uma, ia le la tātou a mata i se tātou talo i le suapu tama le alo ma le nganga pa ia a nganga pa ia e toru i potasi oe o re tasi toru sini
Salo le nganga po ia. Nganga po iai. Yo mai fatu loto au ona. Mutuai a filo olofa. Au ina mai longama. Spara ina matu. Fafo ina mea umararang. Lea tuai a loto au ona. Le mana mare nganga po ia. Ye maya te matu. Se matu maus oto. Mai le lala mama. Mai fia la suswan mai. Ona o Yesu Kristo. Lo mato wali. Amen. Sangat masih lo tatu sufanga. Ta se mato saya tu. Bau ia pa ia tina le kalesia. Ta se mato saya tu. Le soa pertama le alo menengang po ia. Amen. Ia oleh atatu amata lo tatu le sona ia po tatu tau. Ai tatu tele i amataria tatu le sona po tatu au tu tayamne. E mo no tatu to yo o le summary. Tatu to fo itua. Se to fa manatu mai sakaramete o mai on tatu o ina. Le pe yo le papsonga ma le eukaristia. Wa le ngano tatu sa wali gumba. Ai tatu tele mara malama. O le aso to mara malama to susifia. Sakaramete o mon tatu tanoina. Ia tatu o mo muatu le sakaramete o papsonga. Sei dunga se si fa penan fa matala mai susifia. Ile papsonga. E ala ia o nga le kalisi. O se sutatu. Le ala papsonga. Le tele. Loa ni whawhisiri na ia whautisonga e. E tātou me whanau e atuama, whamanganu mai a tātou, sana mai tātou wai mātua. Mana ia maspat-pat. E isi mea e wingal papsonga. Mana ia tali pitu. Pana fuina. Mana ia. Ai ia stari le o manino mai tātou. Ia kura ina o kele. Pau fale tātou tono le kalesia. Sa, e isi vai. O kele. Ola ma, ngai mase pati ma tātou. Pero peta, mau stauranga, e isi mea nema peta maa. Ia o kele. Oi, ma, nei a pati tātou. Mai, tāngalo, peta mama ina i tātou. Mai le anga sala tufa solo le ana mafua mai a tamu ma o vingana o le papsonga ia le ka ku kilo ai ka le ngaka le papsonga a o le ruai fa toale tatu tu fale mai ai kalsia le tu o ta pelene mo tatu lo vingana o le ruai fa toale fa u fale tatu le kalsia fa mama i tatu mo le sala tufa solo mo inati tatu i le tatu tu finga fa aus taulanga tupu perfecta lo vinga ka kilo ba ngale sakala mekale so le amakanga le kola le ku mo ka ko ya makadi le bala wing mo ka ko le ku ya la idea ya fa penang ka ko mo woi ke lo karsia ka na fa ko mo ka ko ya le sakala meta o le papa soma kai de wa ko ma ka kai le wo ko do mara mala mata ko i de winga o le papa soma e ala ia o onga le kalisia katoliko le lo ka ko kilo ia desa o foi eu se do ang mi ro ka ko kilo fa onga ke me papiso yo ke kuruma ia pai morisela ia Marsua, bangai ia me eu ko kilo le fa merkama le. Angai misi se me ala se me le fa ngare. So. Olha? Vai. Le vai. Io me nga lo ko Silvia. Ro fa ngai ke no sa minga le kaisia. Ile kaimi o le sakala meta o le papa. So. Ya la uma e pa songa. Ia wa ko kilo ko feedback. Ko mana. Ia. Sakala meta lo dia. Mangi yang kan mo beso de ia si no se dimos de singura mas se koa ko se si fa kala olea ko mo ale wingo sakala me ka
ia kumu tamari. Yo kele. Ya. Na ia ole talia ina lea i tātou ole tino ma le toto e miso. Ia, rare si vai ngare. Kala meka, kuri kala. Ia. Ole fatu tuanga i te tanu i kare sia katolika. Oh, isi masih pati mo. Ole fatu lea. Ole fatu tuanga sa heart of the Catholic faith. La vele no fa. Oi. Mas. Para me tu fatu pe api. Lo vinga la fa mani no ba nga. Le se ko skia, le se ka le sia. Le se staulang. Le sacramento do Eucaristia. Lo vinga la ole Eucaristia. Le ai se staulanga le se. Le se ko no se ka le sia. Lo vinga la ole staulanga, le staulanga. Ele ia se Eucaristia, lo vinga na kamara. Ole sa ole taula inga le. Ole fatu tu bunga le, ole fatu tong katolika. Ole sacramento do Eucaristia. Vai dar kapenga no kako, kapenga me kako pa kusonga. Le fa mai. Mo ku fa anga kako, le fa me kakalo le Eucaristia. Ole oso le kako fa nga malanga. Ole mea ai le fa le nganga mo kako. Ole nganga Yesu inga ia le ngata bala uno kako sacramento pa kusonga. Ai fa mai le Eucaristia. Ia mafuta tu mau Yesu ya teita. Ya la sacramento ole Eucaristia. Na ko le ngalo Eucaristia pa. Ole fa'afetai. Ole fa'afetai ole fanskip. It's the meaning of the word Eucharist. Ya, lea lau manon nakako. Ya, lea mai ala ka summary. Ole papisonga, ole wifi to alea, tatu te ufale ai, ile ekalesia, mau ekalesia. Ole ekalesia, fanga itatou mafuta tu mau Yesu ala. Ile sacramento do Eucaristia, ia la ka ko oro ta ko ka upu la ka ko mo ngi. Ia msalo le sisfia ia ole. To sa baru dia, dia la tu tempo ina la tu tano ina sacramento do confirmação la to ia la sa unia tu mo isi polisi. Ile to sa fo. E batasi la tu sacramento do confirmação. Batasi sacramento do confirmação. Ia le. Ai ka ko ke ni se fa so le fati. Ai ao o ka ko go, ko mai la ile fa no no ausia. Pe ia o forasia ka ko. I fa no ka ko ni so. Ia mala malama ta mai ti sacramento o le confirmação. E ka ka ko mala malama. Ia ai fa mai la. O le Okey, yo ora kan mo ingat ka ko sacramento. Ai au ka ko si sa ili. O feme mo mo pula. Wa masanya ka ko sacramento ka confirmação. Ai si me mo menga. Ela mai. Ole upu confirmação e mo mai le upu. Tina o Latin word. Ya. Confirmare. Terima kasih. Confirmar. Terima kasih. Confirmar. Means to strength. Terima kasih. To strength. Ia onga no mai la ia le upa lang. Mau le upu le. Confirmation. Terima kasih upu. Confirmation. Terima kasih. Confirmation. Ia onga ko mai ko le upu sango. Apa ngo fira le upu le. Confirmação ia confirmação. Bakasi? Confirmação. Ele era pakulo. Menga mafu mai le upu Latina, Latin word. Confirmar means to strength. Ya mai le upa nangi, mau le upu le confirmation. Ya ini ngana sa mo confirmação. Ya la kakuoro. Si o kako sa ili o kako su ile winga pangura ba o sacramento le ole confirmação. Yeah. Confirmation is a Catholic sacrament of major Christian commitment and deepening of baptism gifts.
mai whaloto i nai mea alofa po karasia tātou maua mai ile mai o i un fin e toe whaaroloto i nai ma toe whaamautuina ia te tātou karasia ma mea alofa ia na tātou maua mai i le amatanga i le sakara meta ole songa each one of 3 sacraments of initiation for Catholic. Mai o konfirmasio e atoa i nā le tolu sakarameta e tā ua i Ekalesia Katoliko o sakarameta o le whaau. E le whainga veo e makakoriko ato toa. Pe ale a korkonda o lea. Ya. O ngeia, eu kakarongo e a koa i ngā i konu sakara meka. Ka o sakara meka o le whauwhalenga for the sacrament of initiation. Based on the Catholic faith. Ne a koa i sakara meka kakarongo he. SMC. O le siwinga le, siwinga le pule confirm, no winga. Ua whaamautuina. Ma whaatupiteleina. Karasia, kato maua mai le kapisonga, e karistia, se o mai i le kōwhirima, sio. It is most often associated with the gift of the Holy Spirit. E le ngaka ngā, ua sanga whaamawaa, whamaukunga kākou, mea rofa le nganga pa ia e whia. E saura kākou. E fia, e koe sa? Pat na, our schools, all the time, Jesus. Kebelangan kau le, kau le, konfirmasi. Faham kui mainnya, lu foya yang foya aku. Ini foya. Amak kami mereka kau ini sekarang mereka persona. Ikarstia. Ada kau udah. Faham tu ina, masang faham ina yang tidak tu. Bingung kenya kau kali sekarang mereka konfirmasi. Sana faham tu ina yang tidak tu. Ya, lu foya yang kau rawang itu. Ia mana kele mana no ikarstia. Kaku maua mai ida. Ili papa. Ia mamia rofa ale nganga. Baia. Nganga pa ia. Pa solo kaku. Ini. Ia. Olang ngamasan. Di batas ia pulang. Olang ngamasan. Di batas. Olang ngamasan. Ia, nda pengora dia. Dia nak kaku karkana mo. Aku dah mengoya ti okko. Kuku fa soa mai. Mereka feedback. Oleh aku mengalu bingung sekolah, mereka nak kerana tengok kerana dia buat makan kerana ya. Lelaki aku boleh mengoyak aku. Si kau siapa ni? Kau kerana mana? Oleh asal malam nama ngoye. Bingung di sekolah mereka dia oleh kau filima. Ya. Ya. Kau nak imajinasi sesuatu. Oleh asal itu mereka kau kerana sekolah mereka dia kau filima. Ya. Kau mengalu kene. Beita tu mesti tahu mana iya kailangan namin mali. Kami nga kami kiyang usawali, mga nga siya. Abi ako makita tahu wala tua. Umaro nga. Ayaw ka ko ifala uchele. Matapit utana itua. E isi winga, mga nga siya ka mana. Kita tahu. Yes. Mana ya? Afi may nga po iya. Nagsimina ka karumang iya ka ko. Iya. Mau ini arofa dengan apa? Ya mana ya? Sao matan? Oke, dah saya nak ngofo mat. Nabi. Ada mak aku faham kala, ada mak aku faham ada. Pada kuliah songa, ada kau mak. Oleh asko feedback ini sakala meta oleh kau filima. Oh, isiko. Iya. Ya dalam maya maka dia kamanya. Pemai, jangan kau pernah membayar kau berfaswa mai. Yo kali nak kami timbul ngalele ya wang. Tapi mah tu mafita tahu le atu umur ingat.
Ai no ke dem ale ko mo ngi kara ko te ko. Fa mau kuinga ai me alofa ana pa ia ya ko. Fa ko ke le ngai Garcia. Peng ka ko mau mai ilo tatu pa soma. Mo ver ka or ko filmas. Ya. Dia la ba ko sekala pa ka ide ka fa ka ko ile. Ka pinanga. O tatu. O tangata pai malanga. Fai un fai ngoga ko pota tau o tangata fai malanga. Ora nga fi hari musika. Usara le karbo le physical side ai de compare le spiritual. A fa pela que fi hari musika. Wa fe ma fale ko musika. Passport. Ka ko mai le spiritual. Wa fe ma fale ko le kalesia. Olha. Okay, that's your passport. Yeah. Kakakilo ay fengomingo sa kalamita yo initiation. Ya, le ala wa ufali. Wala may masing kapom kako. Yo. Defa me katalo lo kariskia. Ole oso le tato malanga. Ole oso le. Ole. Sa kalamita ole. Eucharistia. Ya, dia nak mau puisi bahaya dia. Ona pemelo le masuk. Wah, meni no ngomong. Wah, pemelo le confirm. Não binga. Aku pemelo spirit. Confirmation uafa mau tuina. Não tá penanga mole malo le. Kalau umekang lale kau fa ka ya tapu. Tapenanga le ka ko kiu matatu tapenanga mole malo le ele ma fai la bea ta to makato di ko ma ya ka ko le ka dia ko ru ole soma Eucharistia confirmação voilà espat pat matatu ya se mo si ba ya mo le ya ele foi tão malhado que vai porque aquilo é cá com le me kuspa e como se vai mane como e coi fa manimo e cá com le confirmação mas le Roma não tá o lua não foi o sucas le ela foi tão ina o kereta ma rapi o tato fa longo atu ya te la tou o lo tau tala mai la tou ya la tou lava ngana i wa venga o le atua. Wa mangingo le bele nga kuku te minga nga fi foi le. Ya la pio de me fa ngana ina na to. Inga ngana is ingo le manno le. Manno le ngana ko. Manno le ngana ko. Ya lai fa mangingo ki ka ko. Pamai le sidi ora activity nga ki ara le weekend la mai kam ko e sauda beso si aquí lo papi o e mangingo mai mamlam mai o le me bakasi ya what is the sacrament of confirmation? Le hace o le hace vino sacramento o le ha longa kaua ya especially ya fa le la kamu porque il e va casi dar cario camara le ya ngala ole sakara mekami ele se ole ki sakara mekami ke ya ya o ngaka ko ola ola ka ko ele fa mai ia tanto ma witness que ele va pela fa que mori ma le ku ma e ma o ne que ola i mai no langa fa yaso que mori ma
e longa se soka ko kala mo idea ku ni kai kala mo le kala fenga po kala mo le ka pigo kala mo so ka ko men na ni ai longa se soka ko kala mo si le fo le ku ni so ko kala mo me po me nga la pisi ya ko kala mo le mo se soka ko kala mo le fo le esa na po me la karmo ni sinal ka mo ya ka mo ko yo wala mako ang nga Paul McDonald me nga la lang ka karmo ai se ka karmo mo ka ko mo mau ile alofa male nga le o lea tua ele le tua sai mi uma le tua sai mi uma le tua sai mi uma ese ka mo nga fa de ko mo le ko ka ko Usaran mena ka kung foi. That's our responsibility. Baka ko takinga sa kana mekara confirmation. Ka ko mo ri mau mo. O ka ko mo ri mau mo. Iso. Yo. Ai ro mo ri mau ya se. Mo Facebook. Wan nga le wo ki ka ko ke mi. Nga o fiure le ka le se bar au ku yo mai ko filmo le ka le se. Se mani. Ai mo ri mau ki. O mena iso fi mo mau ya fi mo mau isi mea o folo ora mo le ku fa ma ila karsia fa ma ai fa mo yanga yo leo ka ko mo mai pa pisonga le fa me ka ko mala wi nei ta tom perfecta tupu mo staurang ka kilo kani para au male aku kai me pa kiso mo ko le ku ai ko mai o Yesu de o si ma o Yesu e te lua mafuta pea e ala i sakalameta do karistia e ala i le taulanga pa i misale ka peo ka kominio yasa uma esa e mesi o kore la ka penga ku mo isi kodisi mo pole kodisi der e ala ma fa wa nga duenga ne o le moli mau mo o le mau mo ya me ala o ka ko dora e sen makaukia le ala ka ko mai ai lunga i le confirmasio i le songa e pastia confirmasio a toa ina le tolu sakarameta o le faulu fanema o ila wa umanga ia nga o ina mo papa kisu wa arka kuli isma o yo lo komni o i confirmasio ia ili o ka ko le HDA fa so le la ko o HDA o ka penga rola ia le amor sakarameta le o le confirmasio ia o nga ko mai la ia le media o ai na te fa ata uina le nei sakarameta e ta ua sakarameta o le confirmasio o le o kele e pikopo e pikopo wanga na ua yesi kua ngia ua po ngase le pikopo ia o mai ai le whakanganga le pikopo o si pikopo e whaatauina i sakarameta lea o le confirmasio ia le ka ora confirmasio e isi unga ali o koe e whaipui ele foi por peare se pe fa mau ele o confirmasio e te tau ona e confirmasio be ba le pau que kama ele me fai ngai o isi karame ele a ko le konda sao le ya msalo o le o manino le va en tamati ese pesi ma o ngi ko manko ela ko su e man mele ko me o mai ka penga mo tribi e ba ko su e ko sa lewa maka ko sa ko bi sena no ko fa me ka ua ia o tou malama ia o tou ma malama vai lá mas para continuar mo ne Pede uma talangan nita ya ia lewa ile fa conforme fo il tanto kuleanga tama kuleanga na staulanga isfoti a kono pertua suani pertua ia mal tato kuleanga masamo ato mai ia o se talano atu na maolea ile sakalameta ne pelo tau ave mai ile amatanga mai
le papasonga eukaristia le o tātou o mai i le sakarameta muli o le sakarameta o le whauwhalenga o le konfirmasio le o kako maramlama ni mea mākua mai le upu malonga uinga malonga whaakingoinga i kongo le eukaristia kako le ko peo whailoa ia kako kele o kele kua ia lo whaonga ia basics mo tamaiti o sakarameta ni ele tasiso matalai pat o le ua mai o mai vai vai kau ia partau mo fa mo fie o na mala mana mai ang fa na ia e fa moi ia o le la sa ni atu ia o to mo to waso o yo so ni so fie le la sa ni o so le o ila ma prepare sa wi lo kom so le ai fa pe se woni e se o so sorry, presiden mia kau tahu lo walu ile o ngaso sa ikasaura male ngosa mano makala kwaro e mama ka ko vai mai ia pangasima ko fam kalanga tapo inga tato kudeang ia mase fo ile ia ia ke komu fa moi ia la sa au aku ia fa ngau masa moa murula ko wasu fia au kalo ia mangia lo ko alu aku mo ko fa moi o ngi ska me ki la vea o se ma ai maua o metamento sa moa le fia se ke mai la statu fa mangia mo le aso fa na hip ia fa tasi kako happy white Sunday ia manuela sa tamati ia manuela sa tamati ia ole afa uma le kanto ta upu i tanto talo tina pa io Maria o tausanga foi nei le masina o le losa dio o vinga lago tanto o dio si o lofa Maria oi asia la tolali Mario e filema Mario Yesu le foro walu Maria pai le tina le tua ia asia mato tamata sala Yona kone male tua sermata wote amen. Ya, ele fa maina, ia fa tai foi pulenga TV mana, ia mertatu proklame fa au pea, idea va yaso maleva yaso ia pepe ore, mas fo ia la tatu se e tua i se tatu sakarameta. Pi ol pentenia, ile suave tama le alo malenga pa ia. Amen. Thank you Yates.